Abulan dagiti agduduma a pakasaritaan nga agubog iti utek ti manurat. Pakaaninawan kadagiti paspasamak amang imaldit iti adal kadagiti puspuso dagiti naayat amang tartarabay. Laughing Leos! Programa amang tedlinglingay apakabuklan dagiti katkatawa ni Ragsak. Lua niliday ken isem ni Pamatek. Manipod iti pluma ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Laughing Leos! Naimbag nga orasyo amin papagayam, manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel, sagutan da kayo manen iti may sapay aparang ditoy. Laughing Leos! Cynthia, bumangon ka di tanta masapa tayo mapan iji away. Awa-away manan. Nay, anya nga rod nga iti kayat mau. Agigyan kalatan di ti unag ti balay nga awan ti kukwaam. Kasano nga nga aglamot ka, no saan kamot nga agtrabahaw. Nala, di kayag danag, ta sumuro ta kidya away at tumulong agburas kadagiti natang amula ijay. Ay kat bumangon ka nga rodon ah. Anya nga iti malpas at trabahaw, no di ka pala bumangon dita. Agur-urayin ni tatang mo iji away. Nagsapa asim malaw. Hun ka di nanang. Agi kabilak pa iti sunblock iti rupak. Tapno sa anak mo't amaksot launay iti darang ti init. Sayang ti pintas ko. Tapang aw-away kan pang taltalo naklaangan. Tata, nakaburas kayo ka din? Wan baraw. Or-orayin da kalaangan. Taday talugan mo ti pangiluganan mi kadagiti naburas mi anat natang nga ipan iti bagsakan iti sentraw. Sige nga rod tata, bunagin tayon dagiti natingyo, ta ipantayon ijay sentro. Agyaman akbaraw. Ay na naimbaglakid din tanda ka. Lumag-an ti trabaho ta naglaing ka at tumulong. Kung saan may pa na problema ti pangiluganan mi kadagiti produkto may. Kakaiso na anapigsak at tumulong kada kayo tata. Kan adamat ti karag-karag alugan kaw amabalin a pagiluganan kadagiti mailako natengyaw. Anya karag-karag. Kat no nagpintas to pa day talugan mo. Nagpigsa amang ilugan iti nagdadagsan anat natal. Talaga ngayon ka gumaak tinangala iti segunda mano at inintinagak tata. Tapno adapay iso apa mastrekak a. Ala tata, tulungan kayo namang ibagkat kadagiti mapanyo ilako ijay sentro. Cynthia, anyat kwa tadi mo pa'y asit gan apulos ni Roel. Sang kakita na kaitay. Oh, apa yan? Makaumamot nanang. Anyat sasawa maun. Anyat ikinan mau anak ka umaam. Saan amakan ti makauma nanang? Anya nga rod ngay. Dahil sitwasyon ko Apay ngamin ajak nagpampanunot. Sakbay nga inaklon ko ni Roel. Anya ti kayat mo asaway. Agbabawi ka anang aklon kid ni Roel. Saan mo takas ta nanang? Iso na lang tamakitak nga awan tinapinta sa future ko ni Roel. Kat no naggagat day jay abaraw. Saan nga agtaltal ng agtrab-trabahaw. Nakaalapay di tilugan na apamastrikan na mutlaag. Wen ngam tintin nagan na pay lang aging gaita. Di kumamot paldo Ay na, kumporme adi mo pampanunutan. Nagaasat kakit di takas kid ni Ruel tinagbalin anubiyaw. Pudno asan abak na ngem nalaing mat at rumabahaw. Iso adakkel mo ti posibilidad na amapasaya at natibiyag na. Kaano pa'y nana? Jaklamon adumteng tupay ti kanito bumaknang ni Ruel. Amangan no agbugsot
ton iti katatrabaho na kat dinto pa'y bimak nang. Ay, nagrigat no kas tinagtudtudong. Nagrigat ti magna. Nang runa no nagado tinabungbun no nga danom iti pagnaan. No kumatada mabalin ko, dada kumamutlugan ko. Sa anak amabasa iti irurar ko, nga oray no napigsa ti tudong. Ay! Wanan! Ay, pirmi anabasbasa akon. Gapo iti naiwar si adanom iti kalsada anabunong. Hay! Just kick a driver! Ha? Nagatras ti lugan? Nasayat mo't. Agsaga na kanyak na ita driver. Hoy! Awanan kay tibain na driver! Pasensya ka, miss. Kasano pasensyaan ka? Kat nga dari pos akong gapukan ka? Awan samot panunot mo, driver! Pasensya ka na talaga. Dispensa, miss. Ay, lastong kakit di! Wow, pagbagay mo dito napili makawas mo, miss. Pasensya ka la kuman iti panagsasaok itay. Gapo iti surun ko. Okay lang, mawatak. Tawra sinumot ngamin. Talaga makaungat gapo iti napasamak. Nagngingina dagiti ginatgatang mo akawas ko. Mga halata pa'y tinayon na. Alam amin na kayat mo. Ha? Ala, saanan? Kababain mat. Seryoso ka timbagak. Alam amin na magustuhan, tagatangag para kan ka. Agpaiso? Nonya timbagak, iso nga rin taramidak. Ala, nakababain. Nagbak ng kagaya talaga. San met? Adalang igatan ko katagiti makorso na daam, isong agpili ka nga rin din iti anyaman na kayat mo tagatangag para kan ka. Anya, nabsug ka kadimot lang? Uwan, nabsugak unay. Nagadumat ngamin ti in-order ta. Agkakaimas pay. Agyaman hak, tapinat kan taawis ka amangan tapay sakbati pa nag-shopping ta. Mababainak nga rodan kan ka. Awan, tirumbang pagpainam. Ta, maragsa ka nak unay ang makamamukin ka. Anya, agpaiso tinagan mo. Aha? Ay, uwan ngagpaiso. Itay pa'y ngagsarsarita ta. Ngam di ta pa'y amo tinagan ti tunggal maysa. Siyak ni Cynthia. Maragsa ka nak unay ang makamamukin ka, Cynthia. Siyakwat ni Marco. Balasang kakadipay? Ha? Uwan. Balasang akpay. Ada ka din nobyong? Ha? Akwa. Awan nobyok. Wow! Nagsaya ata na panakairanranana, Cynthia. Ngamin, baruak pa eh. Ha? Kasta ka di? Mga no baro kang adomat tinobyam. Tagwapo kan bak ng kapay. Awan nga rin ti makurso na dak. Ngam panagkunak. Nakitak itan ti kurso na dak, Cynthia. Tata, adda ka din ni Cynthia? Sarong karak ko ma? Ay na, jakman ba't amoy ti dadya tao? Ta saan pa asimangpat nga aging gaita? Ha? Napanan na ka di tata? Katno nagudong itay, kuna na nga dalang ti mapan nagatangan iji sentro ngam awan pa ilang nga aging gaita. Imbaga na ko makanyak. Ta, intulod ko lang nga itinapanan na. Ta, napanak mat ijay sentro itay. Isumot ti kuna ni bakait ngam nagadumot imbaga na. Di na kanu kaya taglugan iti pangbu nag-alugan. Ha? Ni Cynthia talaga. Sa bagay, mas bagay na mo't apagluganan tinapintas a kotse. Ta napintas mo't ngamin di anak yo, tata? Uwan ngam na artila unay. Di na amo nga ilugar ti bagina. Sige tata, baliwak tulangan ti umay. Awagak tulangan ni Cynthia. Ta kayat ko amamuan no nakaawidan? Alaba raw, pasensya kan ta di mo nadanaw di anak ka. Bakit? Ayan ni Cynthia. Imawag ka din kang ka. Saan nga raw?
Itay pa'y ngaw awagak nga di namot sungsungbatan ti awag ko kuan na. Apay nga ang nagbayag anapan ijay sentro. Saan pa yun anadanon ni Ruel dito'y balay? Agaawid tulat taday jay. Saan mo't amayaw awan nga agaawid. Wan angam ang mga no sa bali mo't tantar aramidon na. Si kakit de, kumpormi adi mo pang panunutan. Ne. Kutsi mo't tinagsardang iti bataw. Mga nukutsi mo ti sa nga ili ti kaaruba tayaw nga adda mabalin na. Wan angam naglawa di paraangan ti kaaruba tayo. Ngam apay nga iti batong ti balay tinagsardangan na. Diyak amu Malah mabitla ang tawagak manin ni Cynthia. Tabaring nusong batan ng tiawag ko kuan na. Agyaman nakitipan ng itulod mo kanyak, Marco. Itala nagamamuta ngam nagadun ti pabor nga impaay mo kanyak. Gaputa maragsa ka na klaunay anak amamukan ka, Cynthia. Ita, amokon ti balayo. Amok matan ti pangsuko na kan bilang. Ha? Anya ngamin ti panggap mo? Diya ko nagpalpalikaw. Ngam, kayat ka, Cynthia. Ha? Dahil ti pudno. Pasensya ka, no, direct sa ti panang ibagakan ka. Gaputa day tamot kami na talaga ti pudno amarikrik-nak. Kayat ka talaga. Marco? Amok, napaspas unay ti panang ibagak iti dayta. Sigurado anak lahat ka. Di kagdanag, tadyak mo't kiddaw na dagos ti sungbat mo. Sige, mapan kan dito balayo. Tamang nururayan takan. Awagan kan to akanayon, Cynthia. Anya ti inararamid mo? Apa naglugan kay ti dadya akutse? Kanapa nagadutin sang sangpot mo kat awan mo ti dakkel agatan a kwartam? Hoy, kasasao ka. Saan ka nga gisam-isam akas ta, Cynthia? Kanapa asabali ti kawus mo nagawid? Awan mo ti kasta kawus mo nakitkitak. Inlakom ti bagim, Cynthia. Saan, tatang? Ngam nagtupak ti swerte kanyak itanga aldaw. Anyat sasawa maun. Panagkunak, si Mangbay at talagang ti panawan a para kanyak. Panawan nga inururay ko, tapno agbalin ang magic ti biyag ko. Bala? Naglugan ka lang itinapintas ako tsi, nagbalin ka matin abala. Apay, nakutog na itautak mo ang naglugan ni kutsi ang nakilugana. Agbalin ton ako check day jay, tatang. Ay na, nagpigsa ti bagtit mo itangal daw. Anya ka din ti mapaspasamak ka. Tatang, naamamok abak ng jakin kotse iti dayjay. Uray pa'y mawarsyanak iti pitak, awan anyaman na, basta big time di naamamok. Bagtay? Imay dito ni Ruel, ngum di na kanadanaw. Nagatidugan day ta alibay. Game over kamin ka ni Ruel, tatang. Anyat lablabi na mount. Basta, game over kamin. Tasangwak matan ti kabarbaro at taray ti biyag ko. Matanaganak bakay. Apay aya, Kat nukas la maluglugan na dyanak mo. Di na amun ti lablabi na. kasano dayta? Nakaamam mo lang itibak nang kat sa bali mo ti taltalang gutangan na. Ay na nagamak. Ay na, si kamag tila sasawam. Uray siya kat maamakak mo iti kasta sasawam. Kasano kat sabsabali ti sasawan ni Cynthia. Madanagan nakta ang mga nukilat nga ikulasay na ni Ruel anubyo na. Anya, nagsayang no ikulasay na ni Ruel. Naitangarod kahit. Tasabali mo ti taltalang gutangan di anak mo. Amkak nga mga no saanan na matuloy nga agbalin ang manugang ta ni Ruel ang nagsingpat ken nagagay. Kailiw ka unayin, Cynthia. Pasensya kan, no jak unay nakasarsarong kar dito balayo iti sumagmamanungal daw.
Ta nagsasarunong ngamin ti nangarkila ijay lugan ko. Sayang mo't ngamin ti matgadak para kadatamot laang ti panagsalsalukag ko. Okay lang, Ruel. Oray saan kan nga umay dito'y balay ni. Ha? Ni... Apaya kas tamatan? Madimot ano... Diakon umay dito'y balayo? Saanan ang masapol nga umay ka dito'y balay mi? Tagupdek meten ti relasyon ta. Anya? Ngam apay Cynthia? Anya ti basol ko? Ar-aramidak mat ti amin. Tapno mapasaya at ti relasyon ta. Ikagkagumaak ti agsalukag para kadata. Tapno saan kantong agrigat iti danak no agkalay satan? Namiris ko, asaan kagayam ngay ayatan? Kan ado ti di mo maipaay akal kalikagumak. Dayta ti rason, Ruel. Ha? Nagsakitan? Cynthia? Agpinasensyatan, ngam saan adata ti forever. Cynthia? Sige, mabalin mo ti pumanaw, Ruel. Malaksid, no kayat mo pa'y amangag ti panakisaritak iti cellphone ko. Ti ka di makagapo iti panangibreak mo kanyak, ti umawawag kan ka. Saanan anas ka na sung batak dayta? Ta mga no nakarkaro laang amakarik na ka iti sakit. Iso a pumanaw ka laangan, Ruel. Itay pa awagan ka. Kung naklagi din o din na kaya takasarita. Ne, saan na kasta? Naira na lang amin nga da sa nga ilik itay. Agdat-daton kadikan ka? Agi mo naksamo ta. Olo, saan? Awan day jay. Saan ang napatag-atao? Kung naklagi din agdat-daton kan ka. Mabalin ka di nga agsarak ta? Ha? Mabalin, Cynthia? Wala. Day talagayam. Agyaman at tamanugot ka. Sige ka, Rod. Ibagak ti pagsarakan ta. Dinaksukunan di ayan mi? Amumutan di balay mi? Kung amin, traffic ti agturong di tayan nyo. Isong agsarak talangan iti baga ka lugar. Okay. Sika ti makaam mo. Sige ka, Rod. Tagrubatak mo ten. Papanam, kapampanaw lang ni Rowel ng rumwar kamay. Adala ang napataga pa panaktatang. Apa ang nagbait ni Rowel? Saan matakas si asigod no sarsarong karan na ka? Gapo talinapas kunti amin kada kami, tatang. Anya? Mulang-lang ka kada, Cynthia. Apa nga inaramid mo ti kasta? Sa anak amuleng-leng, tatang. Inaramid ko lang ti amok arumbeng, tapno sang wag tinapimpinta sa gasat nga agur-uray kanyak. Ay, awan maun. Impayat mo day ta utek mau. Saan ka nagpampanunot ta imbalang mo di pudpud no agamang aparakan ka? Anya agameng? Awan to pa'y ti gameng na. Rigat ati ipaay na kanyak no iso ti pilyak. Jay nasarakak asimang bay kanyak, ti pudpud no agameng ko, tatang. Marco, hotel mo tanday ti imayanta. Nariknak kayat nakmet. San ka di? Ha? Ako ha? San ka simurot kanyak dito No san nakmata kayat? San ka di? Ha? Ikagdanag, ta ikasar ka. Kalpasan na, alaan ka mo tinadya Paris. Anya? Alaan na kiji Paris ko nam? Kasta nga, Rod. Kinapod no na, nagbakasyon na lang dito Tay jaya kon Paris nga agdanaad. Ija ngamin tayong dagiti negosyo. Wow! Lagbak ng kagayam at talaga. No, kaskasan no? Si kanto tagbalin misis ko. Iso ang nalakan tumutan nga isurot kay Paris. Marco, Maragsa ka na. Tas itatalugod ka simurot kanyak dito Cynthia. Napanan ka no di anak ta. Apay nga awan pay laang. Diyak amoy ti dadya nga anak mo. Kasla malugluganan. Apay anak ko nam ti kasta. Nagado ti sasawon na. Kalpasan na, inkulasay na ni Rowel. Anya?
Apay ngay naramid na ti kasta. Jak amo kan ko ana Basta kunana kanyak nga awandan kan ni Ruel. Iso ang makapaluksaw di anak mo. Jak amo na niya tagtartaray ije otak na. Tadi na mutan amo nga aramatan. Ay na, ang mga numailaw andi anak ta kat makaaramid iti pakadadaulan ti biyag na. Andakan ko na daytan Saan mutan nga ubeng? Amunan nga amirisen ti dakas kan saan? Sino dito mawawagan ka? Apay adi mo sungbatan. Ni, apay nga insardang mamatan tilugan? Kat adayo pa'y balay mi. Dumsag kan dito eh. Anya? Nairoang ka mo ta na magmagnay ti adayo. Saan ka di? Ngam, Dapi kayong papanak. Iso adumsag kan dito eh. Sana bale, ta adumat ti maoray mapagluganam dito eh. Ngaging kay Jipalayo. ha? Sige, dumsag kan. Agkita tanto manen. Awagan kan to. Sige nga, Rod. Sige, Marco. Bye. Irikap mo tiri daw tilugan ko. Pinanawan na nga agpayson dito igid ti kalsada. Nagkaroon da dya at tao. Sana bale, kunanamot nga agkita kami tumanan. Aglugan aklaangan iti tricycle dito nga aging ga iji balay. Apay anang payaga sinong batam ti awag ko kan ka. Pasensya ka lang man, Pia. Nakaturog ka kami ni Tay. Nakaturog ka? Wanong? Adda manin ti sabali ngar aramidam. Ha? Si kamat managatap kalaunay. Maditi agat atap. Tadon tinaunat. Gapu iti mading atap. Agsagana kalaangan, Marco. Maamuak lang nga damanin ti sabali ngar aramidam? Di mo magustuhan ti aramidat. Kahit no nagsingpo takto pa, bayat ti kantak diti bakasyon ko. Nang rona no agur-uro ka. Sikati ka na yun alinaon ti tagtagainap ko. Sumardang ka. Awan panawon ko ang makirinamakan ka. Apay, dagas timbang ibagay ti pudno. Saanak mo tamang rabrabak lang. Sige nga Roden, agin na nakalitan. Tamok ka kanayon ang babambanog ka. Gapoy tinagado nga sa sikasumo kanayon. Bye, sweetheart. I love you. Kano? Amuklatan nga dami lagro ngar aramidam. Tunggal kastan ti panagsasaom, Marco. Apay at tangad-tangadum dati balay tayaw, Cynthia. Nanang, no kaskasano, masukatan ton daytoy nagalas a balay tayo. Nagkaro kamutad. Tanagalas kun kunamkit din iti paglinlinungan tayo nagtudo ken aginay. Nagdakkel ti tulong daytaw itapno maimas tayo ti maturog iti rabi Nagalas ko tamasukatan ton nang runa no makadano nakton iji Paris. Anya? Parais. Kasano ko makadanon ka ijay Parais? Gaputa ijayan ti pagnanaadan ti kabarbaroan nobyok, nanang. Anya? Adda ka barbaro anobyaw. Wan, nanang. Kabrebre kiulaang kin ni Ruel ngam adandagos ka barbaraw anobyaw. Kasta talaga, nanang. Tainaramat ko ti utak ko. Negosyante ang nakabase ijay Paris ti nobyok ita. Iso asigurado nga Rod, adumteng to ti kanito, mapasok katakto daytoy balay tayo iti amang adakkel ken napintas. Amangan no alaan kayon tupayan ijay Paris, nanang. Awanan, agtagtagay na pa anak kamulagat di anak ta, bakit? Di nan amo ti tangtang abon na. Huwan nga raw lakay. Gapoy ti kinalayog tarapaap na, kan kahit natagbalin nga instant back nang, di namutan amo nga aramatan ti utak na. Anya nga'y taramidin ta. Di namut kaya ti dumngag iti pamagbaga. Mabagbaga ang pay nga raw ti tao anakipot ti panagpampanunot na. Patsa madanggan na tanyaman nga ibagata.
Jay kay kayat nalatan ti sursurutan na. Sigurado dayta. Hello? Mabalin nga kita ta? Ha? Marco? Kailiw kang aminan. Kahit ka makita. Iso mabalin ka ding agkita ta? Awan Day talagayam. Agkita tangarod. Sige, orayan nakita si Digdi Balayo, tas sukurin ka. Saan ka na dumagas diti balay mi? Tapno maamamom dagiti dadakkel ko? Sana na masapol. Mamaminsan tulangan ti panakyam amo katakwada no agkasartan. Ha? Pampanunuta mo ti panangikasar mo kanyak? Natural. Tas ikatikayat kong ikalaysa. Pinaragsak na kiti dayta na ibagam Marco. Ay na, kasla makikita konti ang granden to akalay sata. Marco, Oh, ada ka mo't gaya man, labs. nabayag ka kada naguray? Saan mo tunay? Dimsagak lang dita kotse, takayat ko kitaan taglawlaw. Ala, lumugan kan dita kotsek. Dayta ka diti ka barbaro at chip, akabit mo? Aha, Pia, nagawid ka gayam. Kanaping imot mo dito, baseball bat nga day balay. Sino ka? Oh my God, aglugan tan dito kotse. Di kay pumanaw! Pia, di mo ba't nirang kisarming kilugan ko? Lugan ko na ito ay takwartak tin ay gatang! Ha? Kat si kamot babae. Kayat mo, taday ta ulom ti isarunok a bateran? Anya, awan bason ko kan ka. Apay? Di mo amo, akabit na ka ti asawa. Anya? Asawam dayta, Marco? Kwa. Nausam day tang agbabae iti chip akaskan ka. Hoston, Pia. Diyak mo ti peso na siya. Iso tinang kamat, kan kimpot kanyak. Anya, sana pud no dayta. Kano ginagarin nak? Nagpakita kay timotibo kanyak. Iso kapilitan na tinukmaan ka. Bastos ka! Abi kagtungpa ka, katpud numat. San ka pagan ngam indaldal mo ti bagim? Sana pud no dayta. Anya ti mapaspasamak dito. Apay nga kakaribuso kayo dito igit ti kalsada. Ayop na kita tao, tatang. Hoy, si kati ayop, takirida na kati asawa. Da kayo aming nga da ditoy. Patyag ngam amuyo da ito'y ababae, tataga dito'y ayan nyo. Kirida da ito'y ababae. Kirida, ti asawa. Saan akirida ta anak ka? Agtalaw kayo no diyo kaya timablaw sakbay makapanaw kayo dito. Karaw kayo. Hindi takbut-but ngan. Tamabalin ko nga idarunday ta anak yo. Gapo iti pan nakikamalala na iti asawa. Pia, Hoston, pumanaw tan dito eh. Sa anak a pumanaw, aging gaadyak maipapas ti putut. Cheka, babae! Umanaw kayo! Tatang, kasano akpayitan? Katlipata mo na da dya tao. Kastala ang kasimple da ita. Tatang, Makitam, naibabain kan dito barangay tayo. Tanay bas kag akirida nakalagayam di nobyo nga ipangpangas mo abak na. jak ba't amo nga dagaya man asawa na? Wan at di ka nagpampanunaw. Imbaga na lang nga alain na kay di Paris na mati ka matin. Nagarapap ka matin na mapan kay di Paris. Kaya't ko lang mat mapadasan tayo ti bumak ng tatang. Ngam inalilaw naklaang mat ni Marco. Ay naanak ko aya. No kayat mo ti bumaknang pagrigatam. Itrabahuam. Punwam ti bulsam iti pirak a pagrigatam. Saan kat amang namnama ka iti kwarta ti sabali a tao? Saan ka amang kaut iti kwarta ti sabali ngay kabil mo iti mismo a bulsam? Tanaim imnas mutlaeng ananaman tinamay asika mismo ti nagtrabaho kan nagrigat. Man-mano ti instant back ng anak ko. Ni Manny Pacquiao to pa'y kat inibturan na ti nagpabugbog sakpa nagbalin a bilyonaryo.
tatang. Anya nga dayta. Imbes aparis, ti papanam akunam, ngam kurang nala pinagbalin na kan apares, di asawa ni Marco nga indasar na. Babain iti panang ibabain na kan kaya ti sangwanan, dagiti kaaroba tayaw. Nagtaar ka mo tan nagpapukis, Ruel? Ha? Sikamot gayam Cynthia. Saan anataer ti kanayon amain inara na kas kanya? Nagalasak tupay. Ni, saan Nagtaar kan tupay? Isungarod nga inayat ka, ta nagtaar ka. Anya? Sika talaga. Tilay bagbagam. Love, umay kan ditoy. Itay pengor-urayan ka. Talaga? Love ti awag mo itan kanyak? Adaak mo tan ditoy? Ha? Ni, saan asikati kasasaok? Adda nakasulat diti lapayag ko akasasaok iti phone ko. Anya? Sige, tenak man sabten ni love ko ije kanto. Panawang ka pa my friend. Sige Pinanawan naklatan akaslawan anyaman na. E dinto ta idikat nakaragragsak tunggal makita nak. At dapayan sa bali nga uawagan na iti love. Kan, my friend laangan ti awag na kanyak. Nagsakitan. Anyan ti nagbambanagam, Cynthia. Naimimas alamuten timakan apagrigatan, ngem tay instant nga awan sustansya na. Sana ya? Ala, ditan gagayam ti naggibusan ti may sapay aparang ditoy, Laughingly Yours! Sound effects can musika, John Dupais Jr. Script can direksyon ni Joby Dupais. Isagsagot ka na kayo ti Lady L Productions can Lady L Channel. Laughingly Yours! Sakbay man pa nga intay irikup da iti programa tayo itangal daw, ipala daw tayo man pa dagito'y kablaw tayo iti tangatang. Makablaawan ni pagayam Herwin Pasio iti pugo, amadama kanot ti panag-furniture na, bayatin na panagdengdengag iti drama tayo. Shout out pagayam Herwin Pasio dita pugo. Pa-shout out ka laughing kay partner ko dyan sa New Zealand ani AGB Sounds. Anasurutan na mo ti agdengag iti drama yo kunana. Pagyamanan unay pagayam. Pa-shout out idol listening from Cabarugis, Quirino. Kuna dayta ni John Paul Santos. Wow, new version. God bless. Pa-shout out po kuna dayta ni pagayam Jade Allman. Shout out kan kadita pagayam Jade Allman. Kan shout out kini pagayam Joven Flores and family. Kanayon da kanung agdengdengag ijay San Fernando City, La Union. Kastamutan shout out kini pagayam Jasmine Rivera iti Qatar. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!